Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, inpakulot mo man matan ti buhok mo, Marisinday. Un mare, kaslabag bagay ko nga minti kulot ngam ti unnat. Kaano lang idi impaunat mo ti buhok mo? Ita, impakulot mo man Kasta talaga mare, masapol nga ipadas amin tapno maamuan no anya ti maibagay kada tayo. Nay, nagpa-braces ka pa'y gayam. Ay, kunaklakit din no di mo madlaw mare. Nanginagayam ti agpa-braces. Adamot nakasaritak idikat. 45,000 ka no. Nga mabalin nga installment. Nga jakon intuloy. Ay nawaw, apay adi mo intuloy mare, sayang mat. Ay na, nukas kanyak amarigrigat kat nangina dayjay mare. Awan ti kwartak nga ibayad ko. Naimbagkin ka ata ada budget mo. Ayun mata mare, narigat mat no imutan tayo ti bagbagi tayo. Adda akong tatang. Ay nawa, apay akastat ni buok mo si Kasinday. Ni tatang mat, siyempre, impakulot ko. Kaskalaan niya iti kastaalangam. Na, katno bagay ko kano ti kulot ko nada ijay salon tatang. Bagbagada laang data, tapno agpakulot ka. Tapno ada income da. Ang angawod da ka laang. Patpatsyan mo tatago sa... Amok nga ibagbagayo lang ang daytan tapno madismaya. Agora ka. Agnganga ka man. Apay ka di tatang. Anya nga data. Naaladan mo't nagitingipon mo. Dayta ti kunada a braces tatang. Bagay ko, saan ka di? Tila pangigas-gasto sa miti kwartamban. Imbes nga usaram ka nagiti masapsapol tayo. Wano saan, kat ornongam, tapno makaipatakdal ka mat iti balay mo. Kas kada ansel mo kan eme. Ay natatang, saan abasta-basta da ito'y taadda na saya at nga epekto na. Kan may isa, apay ko problema ag ti balay. Kat adamot to'y balay yu iti day dinanang apag na eda. Uwan, angam daan mo tanda ito'y. Masapol ang matarimaan. Tinapatag kat adda paglinungan. Ay nawaw. Naglukat nga ta ni Mari Mary, bakit? Sigurado anang lukatan dayjay lakay. Apay ka di aya. Ibaon ka kumaagumatang iti merenda, ken sita dagiti umayag trabaho itangal daw. Anya tigatangak. Tinapay latan bakit? Nadapay mo't kape tayo. Si Dangay. Bangus ko mano adda. Karnemot nga minti sindada iti kalman. Amangan no maumada no isu akanayon. Day talaang? Un bakit? Sapsapaan ti mapan. Tapno di ka maibusan. Oh, naimbag abigat mo, Mari Amy. Anya tigagaram? Tinapay man, mare. Innem asupot. Agpili ka, no anya ti kayat mo, Mare. Kumpormiditan, mare. Kan ada ka di pa'y tibangus alakom. Adda, kasangsangpot na lang idikalman. Fresh tilakok abangus, Mare. Manuti may sa kilo, mare. Kas iti sigod, Mare. Ikanak nga rot iti 2 kilo. Nay, adon samot man ang titangdanan nyo amang ipatakdar iti balayo Ninayunan me tap no mabibiit amalpas, mare. Ay, wala. No ada budget, apay kit din ngay asaan. Wun mare. Makatawon mo't tanday ta abalay kat saan pa'y analpas. No daduma kat kurang ngamin ti budget. Italaang manan ana ituloy. At least ita, tama ituloy manan. Mala, agtugaw ka pa, ita isupot ko tigat-gatanga, Mare. Ni Amy matday jay mare. Wen, isungag pa isaw.
Apay ka day, Marisinday. Anya nga iti may naginatang. Ay nawaw, agraman ginatang na sa lutsudong pay. Mas daawak laeng no anya dayjay. Si da ken merienda dagiti trabahador da. Ha? Naimbag pay dagitang agasawa ta ada budget da. Iti saan nga agbayag, malpasan ti mansyon da. Ay nawaw, dayjay iti apalam. Ne, saan mo't Saan aga puta kasya ti inbaga kat umapalakon. Agbilibak lang amin kadakwada. Dayjay iti pagbilibam mare. Nagado ti balay anapimpintas ngam ti balay da. Ay una yan ti ugali akas tamare. Di mo ammo ti mga presyar. Manupay ti kurang asimento lakay. Wala ang gano ko na ni Manong Pidong. Agpaw ita nga rudan? Wala na. Awan mo't oras ko nga agpasyudad. Ay nawaw. Ni Cindy mo tayo dyan. Sindi. Ni Cindy akaruba isunsamot di agsirsirip iti gate. Ay nawaw. Isung agpaiso. Apay nga ta? Day tatitita mo bakit? Wano. Agsipot-sipot mananday ta babae. Mabiit man laang ta kasarita. Ha? Pimanawan bakit? Ayun. Nakita data siguro. Isu apimanaw adagos. Ay, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Emi. Apay ka day. Anyat na pasamak di tarupam. Ah? Napunumot iti kamuro. Kan tupul ka pa'y gayaman. Anya ko maitakeng ka? Ay na, madia. Anya ti madi? Adda budget mo a pagpatakder iti balay. Ngam awan budget mo apang papustiso ken pang facial. Wano rejuvenating set kuma tapno maagasan met takamurom. Importante ti paglinungan ti pamilya ngam dagita pustiso ken facial nga ibagbagam. Ay na, agsarming ka ngamin tapno makitam ti kasta nga itsuraem. Ha? Nagpangitakit kitaan sika. Di nakman insultuan akasta. Saan aga po tatupol ken kinamuro da tao kat kasta ti ibagam. Siyempre, priority ti kasapulan ti pamilya. Saan ket ati pagpapintas ko? Aday bagakan ka, Mare. Na. Sabali mo't tanti katawa, Marisinday. Apay, Ay na, nasabat ko ni Emi di tadalan itay. kat, Kas di mat gaya man ti itsuraan na. ay nawaw, anyat kaya't mo asawan? Tupol kang kinamuro, Mare. Anya? Apay akas tala ang ti reaksyon mo, kat nakakatkatawa ti kas jay alangana. Ay na, saan anasayaat akat katawaam ti padam a tao? Kasano maangamin, adda budget da pagpatakder iti balay da. Ngam awan budget na pagpapustiso wano pang facial la kuma. Ay nawaw, issue day taken ka? No priority da gastusan ti balayda, desisyon da matanday ta. Saan mo't amabalin asika ti agdesisyon para kadakwada? Una yan tikas dyan pa nagsasaom Cindy. Puno matatang, kinamuro kan tupol dayjay nga Emi. Naimbag pa dyan kinamuro kan tupol ngoy uyawam. Dakkel ti balay da. Katsika. Ada ti balay mo. Siyak man ngamin nung tinakita yun. Saan anasaya ti kasta? Saan anasaya ngoy uyawam? Tilang at ti pada matao. Puno matatang. Ay, oray pa. Awan karbangam ang mga ramid ti kasta. Kat saan mo't asika ti mang pakpakan kadakwada. Samay sa, anya ti laban mo ken Eme. Na, Ay, nadiskarte day day. Ken ammo na ti pangusaran na ti kwarta na. Sa nakaskin ka day tagpapintas lang tamom. Danda ni malpasan ti balay talakay. Huwag nga rod ba kay? Manungal daw lagan, malpas mo tinday ta. Uray no maoy-uyawak, naragsakaklat talakay. Ngamin, nagbunga matlaangan dagiti sakripisyo ta. Lumalpas ti balay, mabalinin nagpapustiso ka, nagpa-facial ka bakit? No addanto ti sobraa. Importante ti kanan tayo lakay. At danto bakit? I-budget tayo ka na laing. Tapno di na kayo uyawon day dya asindi.
Bayam day taasin di lakay. Apal na lakit di day jay Mahilig ngamin day jay iti salon. Ngam awan mat ti bukod na abalay. Aging ga itakot makikabkabalay ka ni tatang na. Di na paimat ko na nga ipatarimaan na di balay da. Hangam, anya ko matibibiyang tangay. Katkas jay mati kayat na. Sindi, muntoy man dyan timba dita. Ang tagtag mga rugin yung kusina, tatang. Ora dito sa alas. Adi planggana lang ang tiyag mo. Ay, unay magtandikas to eh. Nagpigsa mo nga ni titudo na. Ang tagtagkit din, di ba ay? Oh, at to yung tiplangga na, tatang. Itayam di tayong tagtutod. Ay, unay magtandikas to eh. Ang tagtag mat amin nun. Ay nawaw. Kasano ko mga mingkot awan mo ko na mga ipatarimaan mo. Ay, Jack, lakit di maanusan ti kastoy. No saan mo kumaasin na sayang ti kwartam, Sindi. No dimga ka kumakanyak, di may kuma. Saan ko ba akastoy? Kita amjay inuiyaw mo akin ang muro kong tupod. Komportable da ita, tamayat ti balay da. Ay, no amok la kastoy. Ali papintas pa mo! Nakaluto ka din, Amy ba ka? Wan lakay. Naluton ti sopas a request mo. Ramanakman, no mayat mo lang titimplana. Si kamat ti makaamo amang raman, taayabak dagiti ubing. Inayadang mat ata na pudot dayta. Okay. Mangiruar kamat lang ni ti malukong kundok Sara. Takanon tayo ti inluto. Ay, awanan, tatang. Permin ti tagtag ti bubong. Masapol siguro nga agibakot ta. Ijay barangay hall. Adamit ti evacuation center. Sigurado nga ito ti tao, ijay. Maanusan tinapatag kat saan ta mabasa. Ay, no api nga min adi pa'y laagstar din dito at tudo. Ano saan nga sardag ti todo na. Awanan. Ang mga numadadalin ti balay. Sa pa napigsa ti angin na. Ni, napigsan ti angin. Awaga man nagagawat. Ibagam amasapol nga agibakwit ta. Ay nawaw, sa dino ti papanam kat nagpigsa ti angin kan tudo, marisinde. Ay, ag-evacuate kami kinitatang mare. Pabuludan na kami man iti kaputi. Anya, Agtagtag namin di balay ni mare. ay una yan. Apay ngamin, adi mo in patarimaan. Jakmat namnamaan nga agtudo iti kastoy kabigsa mare. Oh, atoy, buludang pa ito'y kaputek, mare. Ay, mare, mangiruar ka man pa'y no adda selopin dita. Tai selopin ko dagiti gamit mi kinitatang. Napasbasama nga min ng tiunag ti balay mi. Mabiit lang nga rod, tamangirwarak iti silupin, mare. Pasensya kan, mare. Saan mo't ngamin amabalin, adito'y balay, taadamot ngamin dakatugangak. Okay lang, mare. Ijay kami latan barangay hall. Puno evacuation center amapan. Ay, awanan lakay. Kasla ag surrender mo't tanti balay da sindi. Huwag nga raw. Kasla matumba. Napigsa nga min ti angin na. Kaasi damot ijay. Ipatas mo man nga awagan. Taumay da pala diti balay no uwan da duma apaparanda. Awan tinamber na kanya. Ni Mary ngay. Common friend yung matday dyan. Ipadas ko atawagan no anyat ibagana lakay. Huwag ba kay? Awagan ita. Tabangan no kumapsit tumanin ti signal kung madamdama. Hello, Mare! Hello, mare. Nakaawag ka mat. Nakita mi ngamin akas la matumba ti balay da sindi. No okay laang kan ka, ibagam ta umay da pay diti balay no awan papananda. Ay, awan da dita balay da, mare. Nag-evacuate da. Kasta ka de? Wan, kapanpanaw da itay. At tut ka no ngamin ti balay da. Kasla matumba pay kiti Mare. Di na ngamin in patarimaan, iso akas ta, mare. Inununa na mo ngamin ti pagpapintas na. Ay, Jack, lakit di maanusan dito itatang. Ay nawaw. Agtal na ka man sa kasindi. Reklamo mo tita. Nagado ti tao. Sa bali pa'y tipudot na. Di ka kadagyaman ta adda paglinungam. Aguli mo ka. Ang mga no adda makangagan ka. Nakababain mo. Ay, no! No di mo maanusan dito. Agawid ka dya balay.
Ano sam ti mabasay day? Ay, ang sakit ak lakit dinukas to'y lang, tatang. Saan ka di nga imbagakin ka abalay ko mati priority? Ngam anyat inarabid mo. Datamot nga min agpapintas timpang pangrunam. Anya nga ita, makilinlinong takik nga rudan. Tatang. Pag nakbam day tuyan, pasamak anak ko. Kumusta nga iti evacuation center experience mo, Marisinde? Saan akomportable da tao, Mare? Ay na, talaga nga min anarigat ti ag-evacuate, Mare. Anya nga iti planom ita? Agurnungak, Mare. Ipatarimaan ko ti balay. Iti kasta, adda paglinungan no napigsa ti tudo na. Mayat da ita, Mare. Priority ti paglinungan nyo, saan kat ati pagpapintas mo. Saan adakos ti agpapintas? Ngam no isumot ti papanan ti kwarta, sabalin asaritaan da ita, Mare. Wen nga rod, Mare. Nailawlaw anak. Kita ti kinamuro kan tupol nga uyawam. Mayat ti paglinungan da ita. Kat sika, kunam anapintas ka, awan met nga rod paglinungam. Daita ti biddot ko, Mare. Nga manipod ita, agbalbaliw akon. Nakaamiris akon, kalpasan tinapasamak. Kadjakon kayat amaulit pa'y. Ay, nawaw! Saan adakas ti agpapintas? Ngam ununaan pa'y kumadag iti masapsapul ti pamilya. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, lumabas manin ti kaaruba akagurgurak launay. Kusilang apak manakastoy. Ay nawaw, adda ka di parikot mo, Susan, nakong. Kusilap kamot la, kusilap nita. Agdamag kayo pa'y lang amin. Ay nawaw. Nay, di ka maawatan. Awan mo't amok adakas ngay naramit kukin ka. Agindi di manin. Dayta ti paglaingan nyo. Nanyaman na ita panggurguraam kanyak. Ibagam kumatap no amok mo. Nasakit ti matak ang makakit-kita iti kasta pa na grup-pro payo. Anya, Agawaan nyo kit di ti lumabas. Di yu dadaulan ti aldaw ko. pasensya ka na. Na, tagsaupay lang amin. Talaga di yu amo ti pagluglugaran nyo. Ay nawaw. Sika magaya Manong Andres. Inagas ko ti pauit para ka na kayo. Siyak ngamin tinangibilinan ni Miguel a dispatcher. Ay na, agyaman aklaunay Awanan yaman na, kapsat. Sumbra ka, taagkapi tayo pa'y. Ay, saanin? Asinaglaang mo't tibalay ka. Agkapi aklaangan ni Jai. Ka dito yan Ang mga naagong at ti anak mo nukwa. Ay narigatan, kapsat. Karkaro kit ginaguraan nak. Anya? Ay ti kayat ko asawan. Ito maminsan tulaangan. Ano pa'y magtial daw? Anya timbaga day di ala kay Andres, nanang. Intulod na ti pao ay. Pemanawan? Wine.
Pagkapiyak kumangab din na magkayat. Ay, pangaasi yun nanang. Di yu paspastra kanda di akaaruba dito balay. Ay nawaw, iti anya agapaw. Awang dakas nga aramidin na. Wanaw, adadakas nga inaramid na kang kaajak amaw. Basta, kagurak launay dahi alakay nanang. Unay kan, saan anasaya at agura am tipadam at tao no awang makagapaw. Adda ngamin madlaw ko iti dahi alakay nanang. Andya day ta madlaw mo anak ko. Sabali ti panagkita na kanya. Kasla dadaka sa panggap na kanya. Ay nawaw, saan ba't siguro anak ko? Amangan kunak no panunot mula ang dayta. Basta, di yu paspastra kanda di alakay dito'y balay. Period. Na, da kayo manan? Naimbag abigat mo, Susan. Awan ti naimbag iti agsapak. Nuro pa yo ti makitkita. Sa dino manan ti papanan nyo. Agkaralabas kayo mo dito'y paraangan. Mapana kiti bangkag ko. Ay tit agawaan nyo ti magnaa. Saan amasapol nga agpakita kayo pa ilaang kanya. Eh, saan mo tanay gagara? Nairan na laang. Kun may sa iti paraangan nyo mo't nga maintindalan may. Awan mo't sa balay. Alawanan! Ang patuloy kayo kitain. Awanan ti adu asaw. Unay kan, Susan anak ko. Bigbigatan nga bugbugaw ka. Hay! Makapaasar day alakay nanang. Saan kumamapiman akasta ti tratom iti karo ba tayo Sa bali nga rod ti marikritnak no iso ti makikita nanang. Dayta aka panunutam ti parikot anak ko. Agpanunot kalaadagos iti negatibo, ure awang batidakas nga aramiden jela kay ka. Asino ti mawag nanang? Ni angkal mo abansyong. Anya timbaganan? Agsasabat kami kanong agkakabsat iti balay day dilulo kan lolam. No kasta, agsublimat gaya man ni Uncle Ija abroad. Wine, no kayat mo sumurok ka. Mapantaadwa, tapno makita mo langan dagiti kakasinsin mo. Kaano aya? Agbiyahe ak intong bigat. Makalawas ko ijay, no kwa. Ay nawaw, makalawas magayam nanang. Anya ngay, sumurok ka kaday. Saan na nanang? Agbati aklatan. Da kayo laangan ti mapan, tapno at damot laang mga sikaso kadagiti tarakin tayo. Ay, rabiin manan. Panagtuturog manan. Ay nawaw, anyay dayay. Kasla at damot ng barsak iti bubungming. Ayun na yan. Asino nga taday ta? Sapay awan kadwak dito'y balay. Ay, tinasayaan. Si Ripot iti tawa mi. Sigurado at tao day ta. Kasla ijay abanda ti paggapan ti bato. Ngam, awan mat makita ka tao. Amangan mat no nila kay Andres day kay. Amo na ngamin nga awan ni nanang dito'y balay ka. Ay, talaga aday jay alakay. But-but nga napailaang da tao. Rumor ka si kalaklakayan! Rumor ka kasangwan na! Nay, ano ti masapul mo, Susan? Di kay agin didiam mo dita. Amok ada kayo tinang barsak iti bubong mi idirabi eh. No kasta, ang damot lang ng barsak iti bubungyaw. Uri dito'y balay nga raw. Sapay madlaw a bataw. Ay nawaw, amok ka. Da kayo tinangaramid iti kasjay. Ay nawaw, awan amok dita, Susan. Di kay agrason. Talaga nga ipulong kayo kini kapitan. Lakaya kaon. Diyan niya aga po, amapan ko barsakan ti bubungyaw no bilang laang. Katawan mo't maganap ko. Amok day ta nga ugali yo. Ha? Agsagana kayo. Tama siguradok adumanon kini kapitan tinarami jaw. Aniya. Naimbag abigat mo, kagawan. Kastamat kang kaso, San? Anya ti masapul mo? Adda ka din ni kapitan, kagawad nate. Adda ko man napatag na ibagakan ko na. Awan ni Kapitan, adda ti seminar da ita. Ngam nung napatag ti ibagam, mabalin mo't asyaklat ti pangibagaam. Unlangan kagawad. Kasto ngamin. Idirabi adda ng barsak iti bubungmi.
namitlo adaras kagawan. Asino ngay kumati mga ramid iti kasta? Adda suspet sa kagawan. Asino ngay? Ni Andres, tila kay akaaruba may. Kas lang amin adda kas apanggap da ya at tao kanyak kagawan. No kasta nga rod, mapanta iti balay na itamat laang. Tagsasarita tayo. Ay, Houston, kagawad. Ay, masyan ka kumakalyak. Saan anasaya at tikas diyang ay naramid yo No awanti nasaya at nga aramidin yo. Maturog kayo. Saan atila kalukwan ti papampanunot yung aramidang? Mamin ano ka di nga ibagak ka na kayo. Asaan asak ni ng barsak iti bubong na susan. Ay nadi kay aglibak tamadlaw met ada kayo. Kamali ka, Susan. Uray ti bubong ti balay ko. Adamot lang ng barsak idirabi eh. Uray kita am ti bubong may. Andado abataw. Oho, anyat amok ngay, no da kayo tinangikarga iti bato iti bubong yo, tapno kasla inosente kayo. Huston laklakayan kayo, katkastapay lang ti aramidin yo. Puno ti ibagbagak kagawad. Awat ti baso ko. Huston! Agtal na kayo, no diyo kayat ti makaraman manan. Maminsan pa'y nga damadamag ko. Saan lang adanog ti maramanan nyo? Uray mga bigat mo, kapitan. Agtugo kayo pa Tata Andres. Agyamanak. Pasensya kan ano imayak dito balayaw. Okay lang, Tata. Awan parikot dita. Anyat na pasama kitiro payo. Limitam mo. At dapay sugat na. Kinabilnak ni kagawad nate. Itiyan niya aga po. Napan nagreklamo ni Susan na kaarubak. Indanon na kan ni kagawad nate. Asyak ka na tinang barsak iti bubong ti balayda. Hindi kwan imay ni kagawad nate iti balay. Di tamot na dinanog na kiti namin adu-adaras. Anya, agpagpakiasi ag tawan basol ko. Inosente ak kapitan. Gamsan na ta nagsardang. Intuloy na latta tinang danog kanya kiso akastoy ti rupak nga imay. Grabe mo tikas na naramid da dya tao. Di kayo matanagan tata. Duktalan tayo no anya tipod no. Ikarik, tulungan kayo. Apay, anya ti naramid mo kagawad nati? Anya ti kayat mo asawan, kapitan? Nakitam tilangan ni Tata Andres? Asino tinangibagakan ka at anugam dyan kay? Ay, kuwang amin, kapitan. Anya, Nagreklamo ni Susan ta binarsak kano nila kay Andres itinamitlo adaras ti bubungda. sigurado kayo kadi? Anila kay Andres tinangaramid iti kasta? Anda nakakita ken ko ana? Ay, kwa, kapitan. Sana may parbang tikas niya nga naramid mo kagawan. Opisyal ka. Ngam dangramkid din ti pada matao. Agpaimbestigarak may papaniti dahi abanag. Ket no maduktalan apod no ti ibagbaga nila kay Andres nga isukat inosente. Sangwan nyo ti bunga ti dinadarasudos nga aramid yo. Anya di agwarwaras adamag Susan. Makalawas lang nga awanak dito balay. Nagadaw tinapasama. Hay, dayjay alakay Andres ti parikot nanang. Na, anya tinaramid ni Andres aya. Idiawan kayo, binarsak na itinamitlo adaras ti bubong ti balay tayo. Anya, Dayta ti pudno nanang. amangan mo no sa bali a tao tinangaramid iti kasta. Lakay matan ni Andres. Pagan ano na kumaabarsakan ti bubong tayaw. Hay, amo pa iti dayja alakay. Amo na ngamin nga awang kayo ko. Iso akas ta ti inaramid na nanang. Kaya't na siguro ati agpapansin. Andya, amangan mo no naira na laang. Di ka agpabasaw no di mo nakita. Una yan ti kastaan na pasamak iti rupam Andres. Uwan nga ron kapsat. Kinabilnak ni kagawad natay. Kagawad pa'y mo ngam kasta ti aramid na. Uwan nga raw. Nalakamot ang mamati na dya kagawad. Ibabain na ti pada na nga opisyal iti kasta nga aramidon na. May siyamo na nga anak kaw. Nalaing agpabasaw. Anya nga iti imbaga ni Kapitan kang ka.
agpaimbestiga ka na, tapno maamuan no anya tipod na. Ay kat mayat ano kasta. Sapay la kumata maamuan da no anya tipod na. Tapno saan ang mapabasol dagiti inosintay. Dayta ti karkararag ka o kabsat. Asino dagi jay kinasari tayo, Kapitan? Dagiti testigo, anda nakakita no sino tinang barsak iti bubong na susan iti dadi arabi. Anya? Hawanan, kagawad natin, delikado kayo. Asino kanungay, Kapitan? Ubing ka nung tinakita na. Talo nga ubing. Kaya tamik at napagtripan dalaan. Anya? Anda pa'y may sa kasaritak inton alas 12. Anda ka no video na dayjay. Itapay laang, agsaga na kayon kan susan, gaputa delikado kayo adwa. Madanagan naklaunay, Susan. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam. Delikado ta kano kuna ni Kapitan. Anya, kasano ang delikado ta? At dati nakasarita na, kati ko na, ubing kano gayam tinang barsak iti bubong yu iti dayjay arabi eh. At da kano nakakita. Anya, saan anila kay Andres? Saan kano? Anya, Ay, anya ngayon ti aramidon ta. Sapay kinabil ko jay lakay. Lukas ta, amo yun no asino tinang barsak iti bubong may, Kapitan. Huwag tata, kalugaran tayo matlang. Ay, kamodyanan na. Makaangas matlangan iti nalukay na tao. Ay, huwag na tata. Napanagnikan tayo nga inosente kayo. Agyaman unay, Kapitan. Awanan yaman na. Inaramid ko lang no anya ti amok ahusto nga ramiden. Siyak man mo tagsaludsod, tata. Anya ti plano yung kadasusan kan kagawad nati. Iti mandak ida, Kapitan. Well, mayat ta. Tapno adapag nakmanda. Nay, saan pagaya man nagimbag ti limita marupayo? Well, nga ron, Kapitan. Napan kayo kadi iti klinik? Well, Kapitan. Nasayat no kasta. Ala, pagsasaritaan tayo inton sumarunungal daw, no anya ti aramiden tayo kadasusan kan kagawad nati. Naimbangal daw tayo amin. Naurnong tayo ita. Tapno pagsasaritaan tayo ti parikot. Itinagbaatan nyo atallo. Susan, kagawad nati kan Tata Andres. Tata, anya ti plano nyo kanakwada? Iti mandak ida, Kapitan. Maasyan kakadia kada kami, Tata. un nga rod tata. Basol mi dayjay, ngam sapay lang kumaata awatin nyo ti sorry mi. Pasensya kayon, ngam nakapagdesisyon na kaon. Please, Tata. Diyak kayat ang maikat iti kinakagawad ko. May mayat metlaeng numaikat ka. Sa nakasken ka ti kagawad, nakasapulan ti lugar tayaw. Kaslaawan mo't nagkakadwaan tayo no kasta tata. May saka may susan. Gumura ka launay kanyak. Nga orawan mo't dakas nga aramidag kan ka. Apay, gapo takastuyak laeng. Kaputa may saak amarigrigat. Kaputa kastoy ti tsurak. Kamalik dayjay tata. Sapay lang kumata mapakawan na kami. Mapakawan kayaw. Ngam ituloy ko tagdimanda. Grabe tinarami jo adwa kanya. Oh, nangagyumot siguro kagawad nati kan Susan. Agdemanda ni Tata Andres. Kat awanan maaramidan nyo, no kayat na ti agdemanda. Di kay tumot nagpampanunot adwa. Apay akin nasaritang pailaang dayjay ala kay nanang. Awan ba siguro tidakas na no agbalin tayo anasaya at kadagiti kaaraw ba tayaw? Amuyo mo't adayjay ala kay Andres tinangidimanda kanyak nanang. Gapaw tabasol mo matlaang. Pinabasol mo ti tao nga inosintay. Tidakas na pa'y. Binuybuyam laang ni nati idi kinabil na jay lakay. Di kay naasyan mo iti jay lakay. Nanang. Deserve mo ti maidimanda. Deserve yaw kini kagawad natay. Day tati ganaban ti tattao akas kada kayaw. Ay, nawaw! Sakbay nga agpabasol ka, agimbestiga ka pa'y nga umuna. Laglagi pam, adakas ti agpabasol no di mo mat napanaknakan. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kunaklakit din no nakasakdo kamatan iti mainom adanom si Kakaliksto. Enton madamdama pa'y bakit? Naa, anya ngay nga rod ti inuman tayo. Madamdama nga road. Ay nawaw, di ka man agar-aramid. Sakit ti maala tayo no kasta lang ti kapanunutam. Ha? Agsakdo ka itamat lang. Tama nga no agtudo inton madamdama kat sumadot kan tumanan. No agganat ka, si kalaang intagsakdo. Nagadulagit din ay bagbagam dita. Ay na, apo. Makaumamatan ti kastoy. Awan pa'y kunam at tumulong kamat. Pang-aasim man ta di nakrangrangan. Nabambanog lang arudan da tao. Ay na, apo aya. Jack ang muking Kakalikstaw. Ay nawaw, apay asika tinagsak daw, mahila anak ka. Ay, no choice man ang ananang. Ay nyater aramidan ni Calixto aya. Amuyo mo tan dyan anak yun, nanang. Nagrigat amay baon. Nakailad man ang aakasla doon iti silid may. Mabiit man lang takasaritak da jay ataw. Agruha mo na. Ay na, saanan nanang? Isupay kit di apaka-estresan nyo. Di bali ta nakasaktuak mat kit din iti inuman may. Saan ang nasaya at tikastang arameg? Talaga asakit ti ulo ti ipapa ay dayjay ataaw. Ay na, nakunayo pa ay nanang. Nakiasawan ti kakaisuna nga anak may ngam aging gaita. Awan latta ti nagbaliwan na. Nagagatmat idi saan kami pa anagdan na. Ngam idi nagdan na kami, awanan. Siya kon tinamnamaan na. Ay, nairuwam ngamin anak ko. Mayat no pagsasawam, tabarang makaamires no inaldaw amakangal. Nasabat ko ni Rema itay di tadalan. Kahit Ipatarimaan ka no ti landlady ti balay apag-abangan da. Iso ang makipagnaad da pay laang dito'y balay. imanukot ka matadagos. Ay nawaw, apay kumaasaan kat anak tamat dayjay. Unangam. Ay na, awanan ti adu asao. Siyak ti kadakkelan iti gastos iti daytoy abalay. Saan ama ipatakder daytoy no sa anak anagabrod ide. Di ag nagtumot ti asawa na dito'y balay. Ay kat kapilitan tawan mo't daduma apapanan na. Saan mo't amabalin ani Rema lang ti agnaad dito'y balay. Masapol adwada. Anya. Di kan agreklamo dita. No anya ti desisyon ko, isumot ti masurot ita. Jak ipalubos at ikayat mo manan ti masurot. Naglalaingam ngay mat. Nukas ta, agnaadare makan lindon di tawi. Wan nanang. Ay, wala anak ko. Nasaya at matlaang no agnaadda di tawi. Tapno adda katulungam. Awan mat namnamaan tayo kan Kalikstaw. Barang malag-ananak no dito'y nga agnaad darema nanang. Kan barang agbain ti feeling doon nga anak yaw. Sapay la kumaa. No dito'y ti pagnaadanda. Adda katulungam nga agsakdo iti paglutaw kan mainom adanom. Wan nanang. Ay, wan gayam. Ti silid ka din ni Rema iday agbalin asilid da. Wan nanang. Dayjay laangan ti madalusan tapno nalawlawa. Mala, tulungan kan nga agdalaw sa nakaw. Siyakon nanang. Nalakamot lang kit di dayjay. Agi na kayo kit day tapno saan kay amabannog.
Tugaw kayo pa eh. Agyaman kami, nanang. Agkapi kayo. Adapay mat nabati at tinapay. Nabsog kami pa, nanang. Ay nawaw. Agmerienda kayo latta Wano? Kaya't yu timangan tamang idasarak iti kanan yaw. Kinapudno na. Nagmerienda kami, sakbay nga imay kami, nanang. Ay kasta aya. Sige. Intun madamdama nga rod manan sakay to agmerienda. Kat, dagiti gamit yung ay. At da itiruar ti daduma, nanang. Di daduma, nabati. Subyan minto. Sige. Sumurot kami kanitatang yu, ta isupay mo tibagkatan may. Saanan, nanang? Kasarita mi ni Manong Ilyas inton madamdama. I-tricycle milaangan, tapno saan tayo amabannog. Sigurado kayo? Awan matkit di ti aramidan may kanitatang yu ita. Kabailan mi da ito yun, nanang. Agluto kailangan itinaimas apang rabyan tayo. Anyat kayat yu aya. Kumporme. No anya ti adda. Isulatan Uray anya asida ket naimas met. Nang runa no da kayo tinagluto. Saan ka di lindon lakay? Wan mo, bakit? Naihimas ti luto ni nanang. Oh, nangag mo nanang ti imbaga ti manugang mo. Ano sam ti balay mi alin doon? Dakkel unay ti balayo, nanang. Kaslaman siyon. Di nakman bulaan si ka. Pudno mo, adayo na pimpintas ti balayo. Ti balay at di maklak. Agyaman na kitiki na imbagyo kanyak, nagasatak launay. Kaputa na sayaat kayo kanyak. Awan pagbabawyak ani rema tingkalaysak. Ay kat talaga amat akastoy kami. No asino ti ayatan ti anak may, napatagmatan kada kami. Dayta nga ron, nanang. Iso ang nagasatak. Ta saan nga amin nakatugangan, kat kasta ti kapanunutan na. Ay nawaw. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta ngayon bagam nakong. Nakaitasara kon. Umay kayo tamang rabi tayo pay. Sige, umay kami, nanak ko. Ay nawaw, apay mo't akasta lakay. Abaya, Inayadam mo't angay sa ratiri daw. Sana kasta. Amom amat maturog da tao. Biglaam nga isara. naangin, iso kasta. Madlaw mo't ngayong gagaram. Di ka man sumanaw, di ta napudot ti ulo kita. Apay, anya man ang timakagapo. Kundi da magkabay lang di ta. Amok No adda ti parikot, ibagam tapno amok mo't. agin di da mo kabay lang. Anya nga minday jaya. Di mo ibaga? Inton kwan, ungat ka man nga ungat ditan. Jakmat nga rod ammo, no anya ti pagpupudutan ti ulom. Maturog kit din. Ay na, no kaano ang naglabaak. Santo awan mo't ti danom. Ay una yan aya. Nanang, anya ti parikaw? Nay, si kamat gayam lindon. Awan ti trabahom ita aya. Day off ko ita, nanang. Kasla dati parikot yaw. Ay, awan mo't ngaminan ti danom. Addan sa mo't manan tinakuti dita. Amangan no binaddakan dagiti tarakan da ti hostayo kat napugsat manan. Mapan ko kitaan, nanang. Ay nawaw, di mo mo't ammo. Ni tatang yukit di kumata, awan mo't aramidan na. Nakaturog ni tatang, nanang. Syaklangan. Surutek ti host tayo. Sika ano ka ba alam? Mangala ka nga rod iti lastiko. O, nanang. Anusan yung urayal? Tatarimaanay. Handa ka disimbang put adanom, nanang? At damat nakong, agyaman naklaunay Awan ang yaman na, nanang. Pudno ti atap yaw. Talaga anabaddekan ti host. Iso anapugsat. Ay na, naimbaglang ang taadda ka akatulungak, barok. Anytime, nanang. Kahit kumot ti makasubalit, iti tulong yung kata kami. Pinagnaid da kami, iti libre dito balay. Ay katuan ta isungarod mo't ti maiparbang. Anak kayo, saan mo't amabalin abaybayan kayo Ay nawaw, agsarsari tatamarin adwa. Kunak tumit, at dapalimod dagiti loko. Kanya ko ng kaliksaw. Ne, adda kayo maggamit ni tananang. Ikay pay Anya manan apalimod di bagbagam dita. Ay, kuha na nang. Awan na dyan. Anya nga awan ka no adda nang ikaw. Adda yung bagbaakas dyan nanang. Awan mo. Sa bali lang tinagawatan nyo timbaga. Bakit kay ngaminon? Bakit ngam saan nakatulangan niya? Gagangay ti bumakit dahi tananang niya. Na, pagbalik
Balinanak mo't natulang iti kastangar aramidam. Lindon, agsarita taman. May papanitan niya, tatang. Ay nawaw, agin didam mo ka pa ilang dita. Apay kas tamot yung tibagbagaya, tatang. Awan mo't mo ka basol ko kata kayo. Idi pa'y napalabas sa bulan, nga dati madmadlaw ko kit. Anya day tamad-madlaw yo, tatang. Anya ti status yo itasawak, ha? Ah? Anya? Kas makitak, ket close kayo launay iti dayjay amayla. Tatang, awan ti dakas nga aramidon mi kininanang. Kahit kulang ti tumulong. At ti respeto kada kayo akatuganga. Ulbud ka. Amok nga dahil mlimod yo kada kami. San apod mo day tatang? Di mi maaramid kininanang ti kasi ti pampanunutan nyo. Oh, apay kasta tilangam, Lindon lakay. Bakit? Apay kas jay. Anyat kaya't maasawan. Sa bali mo't ti pa nagkita ni tatang mo kanyak. Ay nawaw, di ka maawatan lakay. Kasano asabali? Ipagarup na nga at dati relasyon mi kininanang mo. Anya? Kinasaritak nga ro ditay. Kat ipilit na nga da kano palimid mi, urawan mo't. Ay, dayta manin. Agimon manin ni tatang iti angin. Anya nga tanong pumanaw talangin dito'y bakit? Pag naudan tangay, ongoing mo ti renovation ti sigod ang nagabangan ta. Di agsapulak bakit? Siya akong timakam mo. Sika ngam kasaritak pa'y ni nanang may papan iti day ta abanag. Nanang, agimon ni tatang iti asawak. Anyat ko na mrema anak ko. Ni tatang, agim-imon kit din iti asawak. Ay nawaw, iti anya agapong agimon ni tatang mo? Ipagarup na nga dapalimod yo kinilindon amanugang yun nanang. Ay, agar aramid mananday ta tao. Kinasarita na kanungarod ni Lindon. Iso akayat matan ni Lindon a pumanaw kami. Kayat na alumasin kami manananang. Ay, talaga day tanga amam. Di namat ilugar ti kinasiloso na. Agraman manugang na, pagimunan na. Ay sus, nalabas ti kastang ugalyin na. Agtugaw ka man tag sarita ta si Kakalikstaw. May papanitan niya. Anya ginadamag ko apagim imunam kano ni Lindon a manugang ta? Diyak ilibak dayta, tapod numay. Ay nawaw, anya ti pagim imunam aya? Nakitak amayat ti isem yo tunggal agsarsarita kayo. Kat kanayon nakapay at tulungan dayjay Lindon. Agim imon ka tatultulungan nak ti manugang ta? Talaga adi ka agpampanunot. Siyempre, tulungan nak ta makita na akasapulak ti tulong. Di mo mat ngamin mapanunot ti tumulong kanya. At dati relasyon yon niya. Ay, sardangan nakman si Kakalikstaw. Awan ti dakas ngar aramidan mi kanilindon. Agim imon ka man dita nga awan makagapo. Unay mat daytan. Ay na, aglablabas dayta Kakalikstaw nanang. Ay nawaw, apay ni Kalikstaw anak kao. Agasam man tapagimunan na matan ni Lindon a manugang may. Anya? Ay, jak amo nun niya klase ti kapanunutan ti adakin kwa na nanang. Agraman pa ng tulong ti manugang mi kanyak, isyukin kwa na. Pagpanunutan da kami paikit din iti dakas. Ay kasaritak man day tataaw. Nagadulakit din nga muna. Nalay nga agimon no tulungan na kati sa bali at taaw. Ngam di nakamot ang mo at tulungan. Ay nawaw. Aglablabas kan si Kakalikstaw. Ay nawaw, apay anang ato man ti boses yun nanang. Agraman jay manugang yaw pagimunam. Di yung makitkita kaya nanang. Di kakit di maragsakan tanasing pati manugang yaw. Amo na ti tumulong kan bakit mau. Sa baling arod ti marikrik na tunggal makita ng agsarsarita da nanang. Ay sikat ayan ti parikaw. Narugit ti utak mau. Anya laangan nga ti panunutan ni Lindawn. Nukas taman nangimon ti katugangan na. Kasanon, napudnong at dapalimod dagiti dwa. Ay, tulungam ngamin ni bakit mau. No di mo kaya't asabali at tao ti mang tulong kan kwa na. Nawatam, reklamo ka reklamo dita. Ngam di mo ngarod matulungan ni Mayla. Agpakada kami nanang. Sigurado kayo ka din, Rima anak ko. Wala nang,
Mayat ti boarding house ang nabirukan ni Lindon. Nalawa ijay. Ay kat da kayo ano kasta ti plano yaw. Maawatan kayo matkit day. Tanay, narugit launay ti panunot ni tatang yaw. May mayat matlaang no pumanaw kami. Tapno saanan nga isyo kini tatang. Saan matlaang a komportable ni Lindon iti kastangar aramidan ti katugangan na. Ay, maawatak ni Lindon anak ko. Narigat at talaga ti maaddaan iti katugangan aman nangimon. Day tamat lang ti pampanunutan na nanang. Amangan kit din no iti kaiimon ni tatang kat agkinabil da. Narigat matlaang ti kasya nanang. Nasaysaya at nulumasin kami laangan. Kat, naragsak kan tapimanaw dan dito'y balay, Kaliksto? Gusto na, di nakrengrengen. Aglablabas kan, Kaliksto? Nakababain launa iti manugang tatikas dengain pakitam kenkwana. Anya ko mati nakababay ni Jay. Imbagak laang mati marikrik na. Kasanon no maamuan da abalayan day jay? Kasanon no ibaga ni Lindon aman nangimon ka akatugangan na? Anya nga itirubam nga isangom kadakwada. Uwanin, basol kon. Mapan ka iti pag-abangan da ita tamakisarita ka anasaya at iti manugang ta. Nakababayin bakit? No saan ka nga agsurey, nakarkaro ang nakababain Kalikstaw. Inton malam amapan ka ta sigurado ang nagtrabaho day jay. Sige. Mapan ka mapan, pagimunam tumot amin. Wan gayam, si kapay ti mapan agsak daw tada napatag nga aramida. Awanan ti adu angam. Aramidam kit day, taamangan no addamanen mang tulong kanyak dita kat pagimunam manan. Sapay mahilig ka nga agimon, uray awan mo't ibidensyam. Inton sumaruno, ilugar mo tikin naman nangimon mo, tapno saan ka nakababain, nawatam! Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managatap. Pagyamanam kit di no nasaya at isabali a tao kadagiti miyembro ti pamilyam. Saan ang nasaya at nga amin ang makitkitam kat ikam iti dakas akay papanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa di naman ti papanam si Kadilya. Kunak man no nagikat kan iti trabaho. Wan, nag-ikatak iti sigud a pagtrabahwak, ngam adamanan ti aplayak. Oh, sa di naman. Agsapsapol ni Silvia akalugaran tayo iti agtrabaho iti restaurant na. No kasta, kaya't mo tagtrabaho iti restaurant? Wan may mayat iji a pagtrabahwak, taas asideg, kan maysa, amukmat ti agluto. Saan sa mata basta-basta ti minuda ijay? Ay nawaw, no maipapan iti day ta aluto-lutaw, basic laang dagita kanyak. Ay nawa, saan mo't lang analakat agtrabaho iti restaurant? Apay ko nam. Syakpay ti kunam, kabaalak day talakay, danag mun aya. Ala, sigat ti makam mo. Kita mata mga no maiso ka man dita kasi ti sigod ang nagtrabaho am ide. Amom kadimot lang tagluto. Ay nawaw, day tala ang ayamam, amok Sigurado ka kadi amano sam ti trabaho dito'y no bilang mantawatan ka. Ni mamut, kabaalak dagita, awan pagdanagan nyo no siyak ti alaan nyo. No kasta nga rod,
Mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Ay nawaw, sure daytan, ma'am. Wan, inton Lunes pa'y apumanaw ni Marisa. Ngam nasaysaya at matlaang no ag-report ka sakbay apumanaw ti sigod ako. Iti kasta, makapag-obserbar ka pa'y. Okay, ma'am. Agyaman aklaunay. Kamaudyanan na, adamot laangan ti as-asidang apagtrabaho Ay wala, sana na masapol nga agbiyahe ka. Saysaya atam lang ti trabahom tapno awan ti parikot. Minimum ti sweldo ditoy. Ngam numayat ti performance mo, nayunak ti sweldom. Dayta ti kayat ko, ma'am. Nasapa ka launay mo, bakit? Diyak kayat ti mala daw iti trabaho kanya. Alas 6 pa'y lang, mat. Kayat ko nga rod ti masapa. Mangidasar ka man kat di iti kanak. Anya? Mangidasar ka iti kanak kunak. Nalipatam samot nga damot ti trabaho kita. Ayun anya. Agrubata kon. Masapak ita ta mga masapa ni boss. Ipapudot mong tupay lang tinabati asiday di rabi eh. Ta isuti si daam. Ay nawaw. Nagadumot tan tinatang agalipot. Aghasam man daytoy. Adapay karne. Ay nawaw, saan akas tama ng Delia? Nay, anya ti aramidam ditoy, abi? Imayak ta isutibilin ni ma'am. Isuro ka kano. Anya? Ay, saanan ang masapul dayta? Isurok kano dagiti rumbang aramidem, ta amangan wag kang malika. Amok ti aramidak anya. Saan akas tati standard manang? Mabit lang, ta mangalak iti kutsilyo, ta isuro ka no kasano agalipom dagiti nateng. Saanan? Amok ti aramidak. Saan ang masapul nga isurunak anya? Para aggalip laang. Dadakkal unay nga minday ta manang. Gudwa ang pa iti maminsan, tapno nalaka amaluto. Mangan kayo matinton madamdama tatang. At saka dilakad mo, Silvianak tao. Mapanak iti restaurant, tatang. Yapay, at saka diti parikot. Awan mo't di. Mapan ko la bisita ti baro nga empleyado. Ay, no kasta. At dati kasukat ni Marisa. Wan, tatang. Pinag-report ko adagos. Ay, wala. Sapnuan muna siya raramidan na. Wan, binilin ko matkit din ni Abi itay. Mapana lag bisita. Malaga raw. Di yu liwayan ti mga na. Numabisin kayo, ayaban nyo ni Manang Ines. Taiso ti aggao iti kaninyo. Wain, inton madamdamalayan. Nasapa pa'y mag. Alang nga rod tatang, agrubuat akon. Nakaumay kayo mo't, Ma'am Silvia. Kumusta lang? No kabaalam ka di mo lang ti trabaho dito, Delia. Wan, ma'am. Nalakalaang mo't. Kumusta nga iti trato dagiti padam nga empleyado kan ka? Nasaya at mo't, ma'am. Okay nga rod. No adda ti di mo amo, agpaisuro kalat na kadakwada. Wano saan, surutom ti adda iti recipe book. Saanan akasapulan, madam? Amukmot kit di ti aramidak. Surutom ti standard, tapno consistent ti maiserve ang makan. Ayun gayam, nangan kayo ka din. Saan pa'y, ma'am? Adu nga min ti customer itay. Mangan kayo nga rudan, taman manumot kit di ti customer iti kastoy nga oras. Una yun, itay pa'y aluto ak aluto ditoy. Ngam di mo malmalpasan. Magaduunay mo ngamin ti customer da. Kumusta kan dito'y kusina, Manang Delia? Okay laang. Aglisi ka man ala akti asin. Adu ti customer ita, Manang. Wen nga road, itay pa'y aluto ak alutaw. Talaga kasta, Manang. Ne, adun samot unay ti inkargam nga asin. Anya nga adu, kat kontroladok mat dayta. Di mat inbagakken ka nga adda ti standard na, Manang. Nalakalaang dagita? Amangan no naapgad to dayta kat agreklamo dagiti customer. Kan may saan to nga agpapada ti timplana no kastalaang, Manang. Di nakpakibiyangan ta amok ter aramidok. Anya?
Nuawanan ti ibagam, mapan kaijayan. Saan asyak ti taktakaw? Naimbag nga aldaw yo, Ma'am Corazon. Kas namat kan ka, abi. Anya ti order yo, ma'am. Kas iti sigod, ah. Sapay mailuto pay laang, madam. Naibus ngaminan. Saan mimat ngamin nga ammo nga umay kayo ita. Okay lang. Mauray ko mat. Okay laang nga rod kada kayo ti aguray, madam. Uwan. Dahil lang ang tigagara. Iso nga ano saklatan ti aguray. Okay nga rod, ma'am. Agtugaw kayo pay, ta isagana mi to order yo. Wan gayam. Dine-in ka di? Uwan. Dito ya ko namangan. Panawan kayo pay nga rod, bi. Ta isagana mi ti order yo, ma'am. Isaganam da ito'y Manang Delia. Order ni Ma'am Corazon. Day talaang? Wen, day talaang. Kita am titimplam amangan no na apgad. Surutem ti adda iti recipe book nga intad kuken ka. Ay nawaw. Inal daw laang ang akastat ibagbagam kanyak. Wen tapno agpapada ti timpla na manang. Narigat ngamin no agbaliw ti timpla. Amangan no adda maibaga dagiti customer. Siya kun ti makaammo. Anya ti panangkitam kanyak aya. Jak ammo ti mang timpla. Gayem ni Ma'am Silvia ni Ma'am Corazon. Kansuki matlaang dayjay iti restaurant. Isu akabisado na ti timpla ti luto ditoy. Wunan! Ada pa ibilin mo? Awanan manang. Basta surutem lang ti standard tayo, tapno agpapada ti raman ti maiserve kadag iti customer. Dayta ngamin ti kayat ni Madam Silvia. Apay ka di, Ma'am Corazon? Sabali mo tiraman ti makan nga interview kanya. Ha? Naapgad unay. Iso asaan ko ana ibos. Ay na, pasensya kayon, ma'am. Ang mga no nagkamalilaang ni Manang Delia. Ibagam iti kukyo taramanan na pa'y ti ilutluto na amakan. Ti amukat adamat ti standard ama sursurot. At damot, ma'am. Ang mga no nalipatan na laang. Sana balik. Ipalagip kunto ken kuana inton madamdama, ma'am. No may papanmat iti refund. Saanan? Sa anak nga agdawat iti refund. Ti kanyak laang, kat aramidan nyo anasaya at ti trabaho yo. Tapno consistent ti raman ti makan nga isiserve yo kadag iti customer yo. Hello, Mare. Kumusta kan, Mare Silvia? Nasaya at mat, Mare. Nakaawag ka man. At ako makayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya day ta, Mare. Apayakas di, Mare. Sa bali mo tiraman ti maiserve amakan iti restaurant mo. Anya? Kinapudno na, napanak na ngan iti restaurant mo itay. Kat naapgat ti luto da. Jay in take out ti anak ko iti Sabado, nagtamnay mo at Mare. Nay, apay ngay. Adamat ti standard ama sursurot. Kasaritam to dagiti empleyado, Mare. Ang mga numaliplipatan da. No saan a consistent ti timplada, ang mga numaawanan ka iti customer. Agyaman aklaunay iti feedback mo, Mare. Kasaritak tumanan ida. Pasensya kan. Jak amo ti may papan iti day tabanag. No kayat mo, isublik ti kwartam. Saanan, Mare? Imbagak lang tinapasamak, tapno among timapaspasamak iti restaurant mo. Nang runa pa'y, kat saan mat nga inaldaw ang mabantayam dagiti trabahador mo. Agyaman aklaunay iti concern mo, Mare. Bayam, kasaritak to da abi may papan iti day taabanag. Anya tinyawag ni Corazon, anak ko. Naapgad ka no tinaiserve kan kwa na itay, tatang. Ay wow, apay ngay. Amangan no saan da sinurot ti aday ti recipe di nagluto da. Anya nga ron ti serbiti recipe nga day, no di damot surutan. Day tangarod, tatang. Mapanak to ija inton madamdama. Kasaritak mananida. Kasaritam tumot lang, Lidilia. Tay sulang matibaro ijay. Amangan ko na no at dati di na pa'y nakabisado. Wan, tatang. Urnusak day to'y aparikot. Tapno saan ang madadaal ti restaurant tayo. Apay, anya tinararamid yo adwa. Ma'am? Adamat recipe asurutan yo no kasta nga agluto kayo. Ha? Ay, kuwangamin, ma'am. Apay nga dapay laang tagrekreklamo. Wano,
Saan nyo asursurutan ti adda iti recipe book tayo? Ibagam ti pudno, Manang Delia. Ni, apay asyak ngay. Siya nga rudan. Kinapudno na ma'am, inal daw met abagbagaak ni Manang Delia. Iso na laeng, ta saan met adumdum ngag kanyak. Anya? Iso nga rod nga adda recipe a masurot. Narigat met ngamin ang maisuro, ta ipilit na met ti ammo na ma'am. Apay kasta nga Delia. Noan niya tingkargak iti recipe. Iso ko matisurutan nyo. Masapul pa'y aya. Basta natimplaan No kasta ti kapanunutam. Awan na. Saan tong agpapada ti raman dagiti makan nga iserbyo? Importante kanyak ti makuna a consistency. Iso apang nga asim ta surutam kuma ti recipe. Agrisay naklangan. Anya? Saan ko nga ipilit ti bagik anya? Nagado ang mabalin na pag-applyan dita. Na, di mo kaya ti maisuro? Nalalaing kapaykit din ngam iti siyak abos mo. Sika ti agdesisyon iti timpla. Awanan na. Restaurant ko ti madadal no kastalang. Di ka madanagan. Mangrugi ita. Saan ako nga agtrabaho iti restaurant yaw. Itadyo lang ang tisildok. Tagikatakon. Ay, makapabanog ti kastoy. Ay no, masapa ka mo't anagawid si Cadelia. Jakon kaya ti agtrabaho iti day a restaurant? Itanya ga po. Jak maawatan ti ugali ti bus ijay. Anya? Mabanbanog talang arudo na agtrab-trabaho. Kasta pay laang mat ti mapasamak. No siyak laang, ay uray awanan ti agtrabaho no kasta laang ti bus. Naa. Jak laki di maanusan dyan eh. Naimbaglaan nga nasapat ka dito idalan, Abi. Adda ka di ibagam, Manong Janay? Sa ludsudak kumano niya ti makagapo. Apay ang nagikat ni Delia iti trabaho na. Ay, dayjay. Agpakalaing met ngamin. Di na kayat ti maisuro, Manong. Anya? Adda ngamin recipe, ngam di na met kayat asurutan. Binagbagaan ni ma'am, ngam awan met latta. Ay, unay dayta na babae. Ipagarup na siguro ang nalalay ng dibusyo ah. Dayta nga rod kat Manong. Kan siyempre, importante met ti makuna a consistency ka ni Ma'am Silvia. Tapno saan ka nung agreklamo dagiti customer. No daduma ngamin kat natamnay ti timplana. No daduma, naapgad met. Uray siyak mo't pima na. May mayat no consistent ti timpla. Asi inumot ti mayat amangan iti naapgad ngay. No di mo pa'y labaliwan ti kastang ugalim. Awan lat amok, Delia. Ay nawaw, rimuar kalaan. Kastamatan ti bagbagam kanyak. Si kagayam ti antiparikot. No apay ngaming agpakalaing kaunay. Anya? No adda ti pagtrabahoam. Surutom ti ibaga ti bus mo ah. Di mo ipagaro panalalaing ka ngam isuda. No maipapanititimpla ti makan. Importante mo't piman ti consistency ako nata. Agtal na ka man no awan tinasayat nga ibagam. Si kalangarudon ti nagkamali. Apay, kaya't mo ti mga ni tinapgad. Naa. Itapay laeng, agbalbaliw kandelya. Awan ti mayat amangawat iti empleyado, adi na kayat ti maisuro. Dagiti kaskin ka nga empleyado, ti mangdadaal iti negosyo. Ay, nawaw! Nuan niya ti imbilin wano imbaga ti boss mo, iso ti aramida. Di ka agpakalaing, tanarigat mat no madadaal ti negosyo da, gapulaang iti madi nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.